Mangalak boru ma dopung boru ni dopung nami na ibaos takkaray siya lubapea tubuh ma dana tolu sada anak dua boru jada boru siya kangan maka kemudian ma tu anak ni namorai si Rajai Sinaga boru si nomor 2 manang siya pudan maka kemudian ma tu anak ni namorai marga nenggolan ketiga panah jala anaki ima damang na taarup-arupon namang guling arion tubuh ma damangon tanggal 14 April tanggal 4 April 1974 di tiga panah manang di Tanah Karo Dugmagorang damangon mangalak boru matu boru nyopung nami opung nami Rajai Stakkaray siap pengururan sangkuta Stakkaray na ibaw Stakkaray di bahasa-bahasa utwat tama danak onom tolu anak tolu boru ima anak siak kangan mangalak boru ma tu boru ni Rajai Harahap sian Kalimantan di bahasa-bahasa utwat tama di nasida danak sada anak dua boru jala anak siak kangan nunga marhasohotan manang mangalak boru ni Rajai boru siagian siya Lampung di bahasa-bahasa utwat tama danak sada bawa boru siya kangan marhamuliam ma tu anak ni namorai amang boru nami Rajai Simamora di bahasa-bahasa utwat tama danak dua bawa boru siya puran nang marhasohotan dabainang las bok kamu ma ditanyangmu asa Jepang nani duluan dapok na jinalahan doaka rokap anak si nomor 2 opo rasa nami kurang sangaro manguli niya damangon alam nga tong perjulo manopok Tuhan na dot dadak pe arong do sanga tubuh nunga perjulo tong manopok Tuhan na ima parentangnya ko kami Tuhan mo no pung do inang nata suribada asa buat kamu mahami itanyang mo anak siap bulan mangalak boru ni Rajai Manik siap medano di bahasa-bahasa utwat na masada danak boru siap kangan marhamulia matuanin inamoray yang boru nami Rajai si Hopping di bahasa-bahasa utwat na masada danak bawa boru si nomor 2 marhamulia matuanin nina boru nami amang boru nami namoray si Aturi di bahasa-bahasa utwat na masada danak boru si nomor 3 marhamuliam ma anak ni namoray amang boru nami Rajai si Tukir di bahasa-bahasa utwat na masada danak boru jala iboto nami on nung atong perjolo manopok Tuhan na jadi boru pumuma sude peparan ni na cuacuon amang nami namang guling arion anak dohot boru parumain dohot hela pahupus ya anak pahupus ya boru dohot nini tolu bungu masule 25 harak songonima pagpinoparon ni na tuwa bunguhan sude jala ilo para jongjok kami mangilo todo pangmuna
Terlumobi mani dong asahutan nami. Amang raja inang sori pada. Menggulingari mana tua-tua dari hari Minggu pagi. Genak ma tutup usia 80 tahun. Jadi buat kami takas. Para liali dunia damangon alai. Haru pirani manuk. Dan marpak dan martangan. Walau do masih bukan. Terlumowi mari hita zolma marmata marpat marpamangan. Bisa luhu nakah urangan di damangon. Mangilu hami tu hamuna. Akada mang do dainan amat karaja do inata suri pada. Asa buat kamu mah ditangyang muna. Kahurangan di damangon. Asa tong mazab baribana. Di harajau nang pinaradi ni tuhatta. Au along raza nami do inak suri pada. Akka Tasiwa tu akka sigir utang piutang. Radero hami bukado pitu nami majalo di haro romuna na majalo dohok na mangaleyan akka na hobar parkiran ni hita hazol mau. Jesa linai dohonon nami tu hamuna mangido mangel bersebau tu kami sebahu wasi 10 jari-jari pada pustara si majujung. Buat kamu mah kami kita yang muna terlumobi mah damangon asa berpemuadi orang itu hatta dia urangan na asa saat imana dia raja nang penara dinai gak bisa pertangian imana manang yakok kita terlui maka na tininggal lo jadi tuk songonibe na boleh terpasat nami terpatohas nami jujur ngolu manang rewa hidup singkat di damangon mau lihat pada pasar ranah itu amuna Budima. Hula-hula muna na ibaho. Bona tulang muna na ibaho. Bona niari muna na ibaho. Parbonaan na ibaho. Hula-hula na maramarangi na ibaho. Dohot tulang rorogot ritonga. Rorohami amang guru tuson. Ditikyon mambuan ora si peritoti. Asa firma saluhut na to di muna di keluarga besar amang guru namin na tinanipon ni amang guru ko pong si Herdulion. Songonima kata parjulo patujulo siya kami tulang muna na ibaho. Jadi ala sudah kita di zona teh. Lau pasaton akalau si pasaton ka tu akabereta
Boka amang guru nami sian kami tulang ma parjolo baru kira somot dia ma adong do hubungan kami di son ulos nagajang lao pasaton nami tu aka bere nami papu nami saluhut na kamu keluarga besar sekali kami pinopar dia mang tua perkapan jahe audi jadi sekalian ma anon ulos sian bona tulang naibaho ala di Ria Raja na bodari di do tulu lebarate amang guru upasa kami ma natulu lebari sian bona tulang molo sian hami tulang Risto hamu saluhut na upasa kami uloson na parjolo anak madua
20 na magpapot. 20 na po, pinahinan. O, doon yung nagpuhon, nagkailan ko doon yung bang ito. Baba. Nagkailan ko ng boro, pusingat mo wala eh. Tulang. Na umas, hindi nagkuha mo na buhay doon, ito. At saka sa ni Hamid kong tulang mo na, sinutok ako sa muli na. Puso niya mga boro, wala dito na ako. Masya namin ang tawag ka ng mga aking naparibono sa luhod. Ang boro, Ido, at Tatasumul. Jerry harap namin, siya parang Om mahula-hula ng tipo sa luhod. Siya kami na sulit, pangupar kamu sulit, lo parpasar, doa ka para Jakarta, Partia. Yung mga lalo pargunaan. Iso kami, Rodo siya, o parang pong pargunaan, siya balian. Nagawa siya, pasahakton na pin, bago kami nagkubuar sa palitod din. Pero mapokti, bago-bago pa sa loman. Pero matutuloy ang kamang porok ko sa luhod. Suman niya ang pangunguhan. Gimana tuh? Amang guru, Gagawin na namin. niyapas doon sa nagki ko amat dia nagki. Alahamin na hula-hula. Palipat tipo. Iko sudiro hamu niya perpawaran ng kamang guru, sudiro ka para mahururan. Do paano ko ang pugorang do ako na kena sa kusudi. Pusat namin. Ala lumutupan to pagkadota na budaya na Maria Raja. Gagawin na namin. Wala tulo si pasaton namin. Dinaruhak ko itong mapatrodin na sumali. Agari awak baru perpangruran. Keluarga besar hadir doa Midison siang pulang rorobot mono pe Delson tulang munang geleng rohamuna alai kolong nasiang tulang muna ritonga hadir doison kami mewakili. Jadi puji Tuhan sudah memberikan umur yang panjang kepada amang bau kami almarhum ini, dan semenjak saya di keluarga Ritonga saya mengenal Eda Nahinan dohot amang bawon sangat respon ya setiap ada pertemuan ataupun ada acara-acara di keluarga si Tanggang juga keluarga Ritonga. Jadi saya sungguh simpati. Sauduran Ido nahu pesapton kami dison siang tulang muna Ritonga. Kiranya berkat kepada keluarga Poparan di Amang Bau dison semakin bertambah-tambah, dan kalian jalinlah kasih yang dari Tuhan, karena itulah inti dari setiap kehidupan kita. Jadi imah kurasa nasi pasahat nabui pasahat kami saya tiur-tiurma sahat uhuta bonemuna amang baon songani hamun nau naik mula non siap putar tu ingan amuna galup. Jadi imah kurasa hata siap kami.
mahami parbonan, bonaniari, bona tulang hula-hula do tulang rodobot. Jadi lasmaro hamuna mangguru Oleh ate rezalam. ba kang yang nami saya di pasu-pasu wakta mahamu tujulan yaryon rap kita markas niroha ibudini amang guru namion. So ngani masih di mahami. Oleh namin na ibahaw, hula-hula namin na ibahaw, subi satu punanyari. Jadi yon, jalan nung atong takas, takoto te, mulai siyan hula-hula partoro, satu hula-hula perpinjam, odon wae. Jala tung lasdo ruhata, tetong do dilehon na sidak katanyang na, do akata pas-pasuhan, alanya sarohita, marsoba hula-hulat ta, walaupun somon dia benon akan sobat-sobata sian bulus nirwata tapasama itu hula-hulata. Jadi opera nami ditulang namin na ibaho hula-hula namin na ibaho pona tulang na ibaho pona niari na ibaho dohot tulang rurbo nami nakining ritonga. Raja nami hatannya tutuan na madok dak sudah purung nampe sesako palia Roma hami Songon nama no pahamu na rejanami.
Harus kamu boleh. Karena dia kamu tes minuman dia ke hula-hula tak. Lek kamu tes kopi. Jadi mangulung sabi na jo patikian siap pungwani laho mandokata do pasatron anggara dasar ni gambar dan gambar. sama tuh ya. Jadi berarti kita sultan ada itu keluarga besar Kanggam air di bawah kami yang temuan harap saluran Medan untuk reputasi tambah kami itu mending Mengon kata Mas sudah mengakui bahwa rencana keluarga membuat Mengon juga kita mengaku sudah semua. Jadi Ison ada anggaran dasar yang temuan. Jadi yang kita mau Ison askara Sabuna. Dan berharap. Ini masih baberhatun abang buruk kita siap tonga-tongani bagas muna rong luhatai na tua-tua na matokong sabalgay nati yang di rumah balgat yang disokong nungagabi sa orma itu amang baru namion gabi amang hamuna sunduk na poso mangihutusi raja ni amang baru nakin nunggani bondat tulang muna songon boraskir asada ko malakon hatan na tua-tua na matokong asapir mapokki baul-baul pacalongan firma to di muna luju-luju ma akka pangomoan mangihutusi raja ni amang baru siya dos nitahita pasahaton nami matuhan muna ulus nagajang setoro braku dalam nami doi pita-pita nami tomat tanah mertua de bata Siang sone dot aka ulos sigacang rabu asimarwan di mata tutu sagacang mabarita gabi barita horas dia kahami pargelem monon asaboy raja nami kuat pahami kanarmengan tu hamu aka hula nami jala sound ni natua ma dono nami bakot nomor 1 ma dagaran bakot nomor 1 ma natu diroyan horas kami nama jalo lam tugada nama di hamu nama ngalian.
dorong beta, beta.
semua. Jadi kami Cian STM saya naik andok tu penopang dison keluarga dan masa ada mahamu mangolaw na dinggang tu julong harian para asat na tutuhat ta sudi tahana sa kasatong muna bubuhang umar pamiyang po ang makalibatan sa bilang pasu-pasu hudok dengan niloha yang keluarga. Jadi kami sa STM memulai hudok bahwa kami merasa kehilangan tuh kami di kepergian ni Damangon. May kami namudari nagudang perdalang ni mulu di Damangon. Naboy singot tak, naboy semacam teladan di permaluan tak. Di mana boy istirong muna keluarga mga pinopar di sini dia kahit ada kondisyon. Jadi karena ini kalau tadi kay hatang kota di Pilipisada atau Pusada. Bagiku Kristus adalah Tuhan. Bagi Kristus hidup dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ini yang menjadi renungan kepada keluarga pada saat ini. Bukan kita pada keluarga. Perasaan amat dok. Bangga minat yang di rumah, mungkin kosong, sopok. Jadi hata ng tuwa muna, bangga ng kosong. May kabatuan ng pagkakuan siguro. Jadi bata pa ng tuwa, ang di paroro. Pasahat to Tuhamu pinoparna secara khusus mah dua masihan dohot bang ini baba basidina alahita do neng ratson upang iduhani sian parna asa sadaro hamuna amuna mahamarangi paduduhok kamu nahamu pinoparni opusian doli ima pangiduan nami sian parna sektok itu medang baru lausude mahamu pinoparna harapan nami sadama nang rohamuna masih tukul-tukulan, masih animan-animan, masih bantu-bantuan, mapain akau nulina lengga. Ingot tamu poda nina tua-tua, ido na paling utama. Poda do tangiang nina tua-tua, ido si piopot, jala ido si ulah honot. Asa di pasu-pasu tuhat tahita. Di leo tuhat menang dihamwahi pasok kesehatan, dohot nang gajang niungu. Molotung siap acarong, mula kamu sampuna posubit. Lau hamu musim pangaratuan, utano pangaratuan ini. Saya simar hari tuhata dilihat tuhata di hamuhahi pason sahat tamu tuyana muna balut bersada-sada di bagasan las neroha. Jadi sen hami parna pasahat ton nadoho tuhami turut berduka cita di parmonding ni amang naung sarung nagbaw. Saya tuhata mama pasu-masu hamu nung gudang naking hata pasu-masuan di pasahat tuamu peok pamoy may tiok pamu may ulau kamu may tuak katikinaro. Di son adong do anggaran dasar sian parna setok pitu. Saat kami ma tu anak siakan ima tu bapak sisian jalo mon anggia pergunahon mau jala tuhat kama nama sumasu otik gudang saya di pasu-pasu tuhat so menima hata sian nami parna sektor pitu medang baru yang mu musik nami Gak ada mah baik kamu mah musik hobar tu sih Pada diracana yang matodi Imapada Soto Yosef Singoto Dia kapiro parlay Di baroa Paile kadeka Diti Pagkahal pesta parlay Adikariyo Sraniro Aso jadi Masio dio parlay Di baroa Paile kadeka Naya bato Aido baka Sito kalailena Marsiolia Naya bato Aido baka Sito kalailena Marsiolia Laho
si malungun pernah saragi homa si marga rabu sela tu taro karo pernah di barema si marga giti amolo tu taro papa pernah di barema si baruare rabu sela tu selatan pernah di barema si darimu sedia bola anak iparana Tunna sojari marsulia saria goda boru di barna margana asli la uliona. Lao tu si malungun pernah